Okay, díomh a chuird agus fáiltearás chuig seachtain a chathair in níon na cásca don teagas sáile, so tá díreach trí seachtain fágtha a gcuim. So tá muid ag dúiristeach ar ceachta hain daniu so sin an ceachta tain leis an lún, ach just meabhar ceann beag tá measúnú leanúnach a dó le déanamh a gcuibh ar an Déirdín. So bei sibh siú déanamh an measúnú leanúnach a dó an seachtain dar gionn bei sibh ag déanamh an measúnú leanúnach breise. So sin de aine a chaileach as an ceann an seachtain se caite nu a chaileach as an ceann seo, agus de gach duine eile a déanann measúnú leanúnach a héine sa dó bei an ceann breise. Bei sibh déanamh sin agus bei me ag dul leis an dámarc is airde a fáin tú as na measúnathe sin. So, Steachlinn chuig an lún, so tá an gnáród an sin tá an nasc chuig an ceacht sin an ceacht atá an taobh, an siotíomh tá an firm Microsoft ar fáil nílach gá ceiste déanamh gach duine agus ceann sa bhreis as Gearmánis dus na daoine atá ag déanamh ordleibhéal agus an sin bé muid réide sin. So tá muid ag dul isteach sa leabhar inniu go dtí leathnach 160 agus inniu bé muid ag fécinn tar Alt A agus B. So bé muid ag léamh A agus B ar 160 Deutsch Komplett agus an sin bé sibh ag freagart na ceistena ar bhirm tá cópan sin de A agus B. So má taim a seachan seo bé muid an. So is stoilm na ceistena dosach. So cad é go díreach a dhéanann an scéalaí ar an turas. So tá an scéalaí ar turas agus tá siad a géirí fálamach go díreach céirdíad na rudaí. So tá 8 pointe an sin mar tá ceithre sonra ag tastal. So an sin gá marc an ceann. An sin Alt B cad a bhulann an bhean díleachán don scéalaí, so tá an siag siopadóireacht agus bé an bhean díleachán ann agus bé si ag mula rud aigen. So tá 3 pointe de sin agus bé Albert amháin ag tastal weim ach tá bríthir ag tastal, bríthir díreach agus an sin frása agus má fáin tú an bríthir agus an frása uithí tú an 3 marc sin. Ach tá an kind of an scéimmarcála sin dúnta golóir so caiith tú bheith ar an líthróid leis. And then ceiste trí an sin clínse sin le Alt A. Bhóthain fiardí ar téalach an gná, so it's díreach kind of an rud céine. So cáthait a hamán an scéalaí go díreach. Now gná tá gámíú de sin is go díreach nó i gceart, so sa cáise cilíonn se sin go díreach. Geben Sie mehrere Details antworten auf Deutsch, so fragri as Germanisch leverdal. So, Lishin Roch is féidir leim de seach. So, es war Anfang der 1980er Jahre. So, Anfang sin an tús. So, wie si tús dus na blianta 98. Ich fuhr mit dem Auto durch Frankreich. So, sin an Aimshakache erfahren. Ich fahre, du fährst, fährst, sie als man fährt. So, sin ich fuhr. Heman. So, tastal mé nu gan ein course umper eile an sin tis gwn go muid kaint fin car. So heman mé mit dem Auto or taschen sin leis an car tríd durch Frankreich. Dan in die Pyrenäen. Agus so an sin isteach sna Pyréní. So sin na schläfte sin nach Andorra. Go die Andorra. Andorra war wunderschön gelegen. Now gelegen, sin an Aimshakache legen, sin lonneha. So Andorra war wunderschön gelegen. Wie Andorra lonneha I áit nu go híntak. So an Balakref sé lonneha wie sé íntak. Eine wunderschöne Stadt in den Bergen. Kahar den sko lor na schläfte. Also, mar sin. Pachte ich, so sin parken, so Aimshakache, so fahrkal mei, und machte einen langen Spaziergang, agus rinne mei Schuloj fada. Machte einen langen Spaziergang. So ein Spaziergang sin, ich gehe spazieren, so sin Schuloj. Dabei fiel es mir auf. Okay, so, leschen Rishelom,
so fiel es mir auf, Richelum, dass es eine Menge von Parfümerien gab. So eine Menge, sin quid nu alon nu couple. Eine Menge, couple, von Parfümerien, Mleszka. So sin Chuck Corridorachta, yeah. Chuck Corridorachta, perfumerin. So sin na shoppy a caníon tú an cúrán. So sin Chuck Corridorachta. So bhí a lán tithe Corridorachta an sin. Ich schaute in die Schaufenster. So schauen sin fechend. So deich mé isteach sa Schaufenster sin an príomhinneog nu an foinneog chun tosaí na shoppi. Und rechnete die Preise Now umrechnen. So not in dermot tashin rechner sin an orvan. So umrechnen sin ahrig arigid. So dahrig me an arigid. Nu dahrig me na pricena. So in account sin rudatashig ra dahrig me na price na account. Toll. Das war alles so günstig. Eintag. Wie gachrod. Now, gunstig an sin is féidirle gunstig bheith séir. Nu. Cilíonn sé multach nu dearfach. Sin an béarla favourable. So sin tá sí grá go raibh an ahrú price-na ó airgid go airgid. Go raibh sé gomachtaí ó héhrodí a ceannach an seo in ionad Soália. So bhí sé multach. An sin teil B an sin. Schon ging ich in eine riesige Parfümerie und schaute mich So, hanna féin hui mé isteach, so bhí sé grad nar thug sé mór an am orthaí. Dul isteach I teach corridorachta amháin agus déich mé timppel. Schaute mich Déich mé timppel. Natürlich sah ich alles nicht nur an. So sin ansehen, sin fechend. So kindje déich mé timppel. Sah ich alles nicht nur an. Ní raibh mé díreach ag fechend, sin rutá sé grá. Kindje ní raibh mé díreach ag fechend. Sondern in unit sin, ich stellte das eine oder andere Parfüm auf die Theke. So stellen sin chur. So in unit sin, chur mé ceann nu ella don cúrán an Kunter. Dann nach 1 und nach 2. An sin tréis ceann amháin, ceann ella. So an sin tá mo gine ag rá raibh sé ceannach alán. So ní raibh sé nán just feic an timppel an unid sin bhí orthaí ceann na go a ceannach, so chur siad iad an cún déir ceann na ní ceann tréis ceann. Die Verkäuferin sin an bandíleán nu an shoppador kam an ankommens hánig nu hric sí an áit und empfahl mir nach dies und jenes. So bhfuil si dom seo is siúd. So empfehlen sin mulla rud ag an avula mir ditch. So rud ag an avula di, so bhfuil si dom nach dies und jenes. Dies und jenes sin frás a germánis sin seo is siúd. Schließlich war ich fertig. Fuiara wie mé fertig sin ré. Fuiara wie mé ré. Ich schreibe einen Scheck aus. Ausschreiben sin scríb sias. So scríb amach sa cáiste. Scríb mé Scheck amach. Meine Beute, Beute an sin tá sé sna úscamóga. Beute sin crach. So sin an Gaeilge lút. Cosúla rud ag an tagan ó Jack Sparrow. I'm sin sé crach. C-R-E-A-C-H an focail Gaeilge sin. So, wie mo crach wurde ich in 4 oder 5 Plastiktüten verpackt. Wie sé curtha isteach nu pacálta isteach I 4 nu 5 Plastiktüten málaí plastach. Ich brachte die Parfüms ins Auto. So brachten sin an aimse catch bringen.
So ich bringe go dtí ich brachte, so thóg mé na cúráin go dtí an auto, go dtí an car. Dann setzte ich den Stadtbummel fort. Now fortsetzen. So sin an bríthir Germánische lean ará. So an sin lean mé ará leis an Stadtbummel. Now an Stadtbummel is actually onomatopoeic an sin leis an bummel. So sin an siúlóid, sin bumbling timple. So it's siúlóid gan trorin, nu gan ein tro aigen, just nuair tá tú díreach just ag dul ó áit go háit agus ní lis go cabhail tú ag dul sin an bummel. So lean mé ará leis an Stadtbummel. Zigaretten und alkoholische Getränke kaufte ich nicht. Tortini agus Juckerna alcoholach níor ceannig mé iad. Die waren in Spanien gunstiger. Bhí siad níos saortha nó níos múlteach sa Spáin. So sin alt A agus B, mar sin is féidir le dul-isteach chuig na ceisna céir cad ag go díreach a dhéanamh an scéalaí, cad a bhfuiln an bhean díleach an don scéalaí agus tá géirí ná cruinneas le sin agus ceiste trí tá sin le raigart as Gearmánis agus an sin is féidir le brú ar submit agus béis sibh cearcolóir leis an ceacht sin